Normala kenyam kana diala content barwani lingwa seme kanwar online TV channel biya kamal enda manduni shankosnyak jo bana kwen gwa seme bana roache ke kwilwen Dr. Riek Machar take up the painung ka update mo be ka Africa Union ka jomo chikana lad la Africa Union Peace and Security Council take jomo chikana lad mede kono nyakel ka kwilwen Dr. Riek Machar kana bon andan ente rei tijen kajuba bana jome bana jelinkel akan kono nyami jirama jidit kan won online TV channel gore jen wo jendere chonkel ka ja ka dere chardere jatobi ko de lertiti de kan ka shwa mala shubke ji gwas dana pai kala rech jo bana kwen gwas me shirke me kono linga tain den wo shi Africa Union shi ken nyok mishol ken nyok shol ken kume South Sudan ke kirma yadi den wo de Dr. Machar de janyok mi which ka do dan inde jelun ka je re which ka juba no ka jo mashalat gwaseme awashi Africa Union Peace and Security she ken nyok miku kana demand and wo de Dr. Machar Ramadan Chayen re wiki juba la first vice president Dr. Machar ten de jelun akume no chicken jo me chicken ladino gore jenwo de Dr. Machar de jedilun namalat kana pan duno kan kon lerme kan kon ajika korge me chicken post kana titini chukana nyoko muku kana wonyo ke chicken nyoko mushot kana baratame chicken jo mo chicken kula de gwan wonena gor kana de Dr. Machar de jedilun chicken ladnena Africa Union Commission chairperson okay chicken ladno wonena shol karamdan la kwar Africa Union can Africa Union member tin continent tinta malte pindian ala the revitalized peace agreement can do be dane shala ke jen wode la let ko de na de nyoko munyur ka tin ko de ne te konte tan kamala mo de nyoko mushal keke ngai kon di ala no ne te content tan kamala me nga kana nga Dr. Riek Machar kene kirma yadi te kene ten kon gor ken wode chol de nyoko mutuom ka ko de ka wai ka do dande malo nyam ka je rewi ka South Sudan. Of course ne me look aje akirma yadi chirema ngai kone ban mode Africa Union kuken kirma yadi kuken pressure ko dera mal dera jajatu wano according to meda nesha lat 2018 peace agreement nesha tan gwasa me gorjeno baman cha kwen gwad mbeje kwenye math. According to the Africa Union, the session is expected to reiterate that the 2018 peace pact remains the most viable and relevant agreement for sustainable peace and stability in South Sudan. Mali dane cha tanya wajen mala mokorwade bimal bino ngare wika South Sudan mali cha tanya ke 2018 kane dola mo cha de chol ko bina biga nyoko nyur ko bare de bay nyoko mugwe keke no wadolande chol gwaseme ode tada nan South Sudan tere shuje kaje ki tere kur kaje de ja kapchong ajando bran chikanlat. To this end, the council may reiterate its demand for the release of detained politicians, including First Vice President Riek Machar. The PSC may also call for the streamlining and coordination of diplomatic efforts, say the African Union. Kenero idana badilat gwasame ode Dr. Machar de jelun kadwo badana gurga jeno bimal be benkeje. Ko ngai kondial madana lerode alaji Africa Union ken yega no ken lungono de mal de jalat baramadana ngot kami bide ke chirwach kirma yadit jaram dan la joken wo mala be bet kala la ranjen wo enong ne mala ke mala teten lon Dr. Machar gui jen wo jenere lonka je en kirma yadit ka jawo shalat gwasame waka korpa de paiwa kan ji nete kontila peace monitoring body keneten konten gorka mare weka South Sudan wa ken chika dole ne dole chikan dole wa gorka no de mal de nyoko mutuom ka je kede na de ka nyur kede mal point de je tanyin full tele medele dot jor ajon jodan tikitin tama kone medan male cha tan kana la let cha ja ko la chwenyi ni med ba je pel kana mo che chong mite mal mugurgu no ba la ja implement in full no duno lokaje akima yadi tigame ngai kono gwasmene so lokaje no de mal de jenong ka jodan cha nyomulat ka gwasme wane ne beje kwen gwasme ka to English
Echoing the UN Africa Union IGAD and Peace Monitoring Body meeting last month, the Council may also call for the full and scale-up return to an implementation of the peace agreement and the transition process with the full and effective participation of the signatory of the deal. Karwajidan Shalat wade ne tin kon lat kamalde ke nyur ne te chamal chetan Muhammad Machar ke kir ko de ke nyur ke de malde je lat ke lew atelamude la banjor. Apart from following up on its proposed policy measures from previous session, tomorrow's session is expected to have the Council take stock of both political and security development on the one end and the diplomatic effort underway, including the step taken by the African Union. Koda na kula lok de kan to content ka bon dangro de ka mal de kan kula san ka do brana gor ka jegaje men gor ka long kwad mo de mal darben amu pin lo bi mal ben ka je mu te korodan ramun yamana long mal e kirmi yadi kan ji Africa Union la kan sholo chang chol kan kirmi yadi de no mala be dum ramana bu mi de nga e kir lugo je no de Dr. Machar de je dilloñ do dan lugo je ke je o gui je no Dr. Machar mu wa barar ba mal ba je tanya la tok bi mal ba ogode du no ko lugde ke je che goren wo ba Dr. Machar ba je luñ anyok anu ba Dr. Machar ne tun wantan kontel la politician ke spele ma spele wona kan woren konten pin kirma yadit kan dial der kan no mi cha Dr. Machar mi cha je luñ bi ke fail requirement an tikatin ko ngai ko na gwano en Dr. Machar je letun wana kan longo kuy mal ga chikalat jera mandanan goy ken wo bi mal bi non ko wodi ni me dane tere wi ka juba malalar ne to ke reality kene de kene jago de rin ke kirma yadit o de kanyin jen bo kene gorno be goro kom kene lar la de jen o chana mal chana goro en wo bana jen non kam kon ko ju we dan gor kan mal baramada log malanga point de en kirma yadi jaramadan logo de na nyur ko de mal de jela de jen kula te ko rajimen tamen wo ji Africa Union gor kanu de Dr. Machar de jelun de kirma yadi kene Dr. Machar de krom ke de ka mal de kan nyok matain kene banne me charge nyoko min charge nok eno de jelinga kir ko kir dwale ajan ko ale puchen teme Africa Union Commission no ka dole dane cha dol kenyam ka korpa de paywa ne shi ka dol entame kan bukan mal den bukan nyoko mi bukan dol den bukan nyoko mi nyur kana ko de Dr. Machar de chulun ke de je kana ke ma yadit jega ke jeken ka kuy mal ka tel do den milet kana de mal mo de jetan de so Sudan der shure malka ka de kum kim yadi ba daro de chu kap chong ka naga nam especially naga nuari ka penal ka jongle ka unity state wone ka Equatoria chika Western Equatoria Central East Equatoria kan go di alato de kormo de kap chong ka jawrana chalad ajen mu kuja Africa Union ko kan na la jugune nen tam control ne kum kim yadi den angun gwasko ba Dr. Machar ba jalun but ki region chawodo kone ke kum Uganda ngai kon Yoweri Museveni ajaram nante lonko yan ka Dr. Machar ka jin dam nante lonko dong de jalun eno bi ka break ke kim yadi do bi kim yadi mi charo ka na bo kula jena nyok bo ro ka selpa kir eno tante diala kon lat ko rodin chana keling kir dole ko mu waje woch kwara gwe jen wojen betel gwami boten ta kir betel am woje ba kwara ngode tera moja kwara ka kujamo kire ngode take power ka take long mitera mdaje wekaje mu wekaje gaje die she chaje wekaje na won but gorga jeno en ko woje dan ba woje kirmi yadi ba jala through election ajen mu ko dwal gaje tameno logo jeno de queen kwar de jala ko jira mu kunne ko ko displace woje kare wich logo de kan coin de kan kwarno kan de kan woj ramun net neka netin content kule la ne gutin counter waji neka menagat boga ka makole neka ganshim do be de kan ko jema so kir dole manan te kaje gujeno Dr. Machar kajen gwasme te ka passen gwanajen so mu wejelun an kir cha tok cha gware cha tok ngwatam so mu jaga ko charing Machar cha bu goro no balele cha goro an go bajelun ban mu da ba Africa Union IGAD international community kan dial tama ko kan kir ko kan pressure ko mu wajelo go no ba mal bajenu ba bajelun ka jabane no
antama tanatin shalka ICC Canadian Council international community ji criminal court tone ko na lagwandir laja goro no baje yen chiga kirma yadit cheriktin wan chiga commit during wan to goro baje yen point and care so je minen antama she goro no te mal goro de lat so wanana rod mi chala number pal ban right ko antama name have that Africa Union to retreat its call for first vice president Dr. Riek Machar release shol kan nyogonu kume kirma yadit alun Dr. Riek Machar ko ba mal baje no ka ba mal baje lat ajen call land natin mu we de logan kir this time ko tam ajen shol rawde ke shol ndodian shol ga jen lun Dr. Riek Machar mu je look mu jen o bi Africa Union buga ta another alternative mu bikan lalet ko kwen logo lun political partner ramu take peace signatories mi kan nangro kuma la tanya ka ko je ladno imala jaten mal chade de kwikel karwade mala de kwin dangro but campaign let kirmane a campaign jak ko jo January jo ji ko tera eno logo jeno ba Dr. Riek Machar ba je gor agenda na ten ka jana dan jere country ga ko ci ko ngin ja tak ke 2026 ba ko kwara ba jalat so kwin mo ko gu jeno run ba jen se gor no ba Dr. Riek Machar ba je luin ko Dr. Riek Machar mo wa je luin bupin by stable bi malba lunjok an gwasa mo ba ko kwar ba jala repair bu ke point bu chupen pale bul mele is just a symbol tede mo kwara okay so jo me jana na gore ye abde de gor kone men chala Africa Union no Dr. Riek Machar ba je dilun chatok ban abde den ban je den ling mite mi choro nyok but abde changuna Africa Union ken chol ken kim yadit ko ba Dr. Riek Machar ba je dilun ke community jere channel ni ka joge paywo en tam ci kan call de dien ci kan nyok mi chol kan kir no lun Dr. Riek Machar en ban jogum de dien bi atakamal